Yes, ndabasuje bahaye ikaze mbifuriza kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Ngira ni amahoro y'Imana abane namwe, imigisha y'Imana ikomeze ibahunda agareho ndetse gusakara kuri mwese. Yumva kuri mikoro uramutse ubasuza cyangwa se ubatera yambu. Turumasa mu gitondo ni Bosco, iyi ni Bosco official, aho tureba akantu ku kandi kuba biri kuvugwa ndetse binagarukwaho hano by'umwihariko ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yimerere muri iki gitondo banze musabe ikintu kimwe, nta kindi no gukanda subscribe cyangwa se sabone, niyo buto itukura ku bakunzi ba Bosco. By'umwihariko iki ni ikintu ushobora kuba utacikwa cyangwa se utarengaho. Ubu rero tukaba tugiye kureba no muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Hari amakuru y'amaso kuba yamenyekana ku bijyanye n'umutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse mu nzego za gisirikare aho bitifashe neza. Ibi nabyo tugiye kuba twabigarukaho cyangwa se tugiye kuba twabirebera hamwe, turebe uko byifashe ndetse n'uko biramutse. Hanyuma rero ikindi kintu tugiye kuba twareba cyangwa se twarebera hamwe, tugiye kuba mu by'ukuri twakurikirana amakuru yamaze kuba amenyekana ni ku mfungwa cyangwa se Matekwa cyangwa se abafatiwe ku rugamba bo mu mutwe wa 23 berekanwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu berekanwe hakavugamo nabo mu ngabo z'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda RDF. Turareba rero aya makuru uko cyangwa se icyo arimo avuga, unyemerere rwose tuze kubigarukaho, nkubwire uko ibi byose byifashe ndetse ababitangaje byaba ari ukuri cyangwa se si ukuri. Ibyo byose rero unyemerere mu by'ukuri tubive imuzi n'imuzingo, ntacyo dusize inyuma, nta na kimwe rwose, nta na kimwe dusize inyuma. Nawe rero nizera ko aho uri rwose ukomeje imirimo yawe, abari mu mirimo igiye itandukanye, abadukurikiranye batarayijyamo ndetse n'abateganya kuyijyamo n'abamaze kuyivamo, mwese ari nako mbasuhuza cyane. Hari abadukurikiye bari Burundi, hari abadukurikiye bari Uganda, hari abadukurikiye bari Kenya ndetse n'ahandi iyo za Nairobi kabisa. Hari abatubwiye ati twe turi Karehe turabakurikirana, mbabwire ko ubutumwa bwanyu kabisa tuba twamaze kuba mu by'ukuri twamaze kuba twabubona. Hari rero amakuru yaje gushyirwa ahagaragara, ngira ngo ni nayo tugiye kuba twaheraho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ariho duhera. Ingabo za Fardc, iki ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi bakaba bamaze gutangaza ko hari abarwanyi ba RDF n'aba 23 bashya ngo bemeye kumanika amaboko, ndetse hari n'abandi bafashwe miri. Harimo abamanitse amaboko n'ibyiciro bibiri, ari nayo mpamvu natangiye mvuga ni hari abafashwe, ariko uko harimo abamanitse amaboko ubwo ni ku bushake bwabo, harimo n'abafashwe. Abafashwe mbiri aribo bakunze kwitwa Matekwa zafatiwe ku rugamba. Harimo rero n'abemeye kumanika amaboko bishyikiriza igisirikare cya leta ya Kongo Fardc. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc zatangaje ko zabonye abarwanyi bashya bamanitse amaboko ndetse n'abandi bafashwe miri, barimo abasirikare b'u Rwanda RDF ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa 23 ku mirongo itandukanye y'urugamba cyangwa se intambara. Ubwo bavuze gutyo ni kuri front line mu bice bigiye bitandukanye, ushaka gusanga ari Sud Kivu, Nord Kivu cyangwa se nyine muri ibyo bice by'imbere aho ngaho bigiye bitandukanye. Ibi bikaba byemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'akarere ka gatatu ka gisirikare, akarere ka gatatu ka gisirikare Zone Defense. Abarwanyi 30 nibo bamanitse amaboko. Uri kumva iki kintu? Abarwanyi 30 bamanitse amaboko, abandi 15 bafatwa miri mu bikorwa biheruka
cyangwa se mu ma operation aheruka ya gisirikare. Ubwo nuko naherutse kugabwa ibitero 15 bose bafashwe ari bazima bafatirwa ku rugamba, hanyuma 30 nabo baravuga bati twebwe tumanitse amaboko. Mu bikorwa rero baherutse gufatirwamo bya gisirikare, muri abo bafashwe ubwo 15 harimo abana babiri batarageza ku myaka y'ubukure cyangwa se imyaka ibemerera kujya mu gisirikare. Muri 15 bafashwe ubu bari mu maboko y'ingabo za leta kugira ngo bitabweho uko bikwiye. Ari bo nyine babana babiri bafite imyaka mu by'ukuri itaragera ku bukuru cyangwa se itarabemerera kwinjira mu bikorwa bya gisirikare. Aba bo bari kwitabwaho na Fardc. Majoro Nestor Mavudisa ushinzwe gukurikirana ibikorwa muri iyi zone ya gatatu yavuze ko cyangwa se yemeje iby'aya makuru, avuga ko izi ari radisiyo ndetse n'igice cy'umusaruro w'igitutu gikomeje gushyirwa ku barwanyi ndetse n'ingabo za Fardc. Nuvuga ngo iyo avuze gutya aravuga ati twebwe dukomeje kugabwaho ibitero, dukomeje gusagarirwa, ariko natwe nyine turagerageza kugira icyo dukora. Ati rero uyu ni nk'umusaruro cyangwa se ni ikigaragaza ko nyine ibyo turi kuvuga ari ukuri. Mu gihe ubuyobozi bwa gisirikare bukomeje gushimangira ko waranira kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wabivuze n'uwo bita Majoro Nestor Mavudisa. Ubwo nyine yagarukaga ku bijyanye n'iyi raporo, kandi yashyizwe no mu itangazamakuru kuko hari video imara hafi iminota 6 yaje kugenda ikwirakwira rwose igaragaza aba bagera kuri 30 baje kumanika amaboko, ikagaragaza 15 bafashwe ndetse n'abana babiri batujuje imyaka. Rero nabo nyine baragaragazwa ndetse bagomba no kwerekanwa, bagomba kwerekanwa nyine. Reka noneho tunyarukire no ku yindi nkuru ikomeje gukwira hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni inkuru yakomeje gukwirakwira hirya no hino. Iyi ni inkuru ivuga umusirikare w'igisirikare cy'u Rwanda RDF uvugaho kwinjira ku butaka bw'u Burundi mu buryo bunyuranije n'amategeko, hanyuma akaza gufatwa n'inzego zibishinzwe. Ubwo ni polisi y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru agaragaza ko ariyo yaje kumucakira. Nyuma y'ifatwa rye havuzwe byinshi pe, ariko icyo ngira ngo nkubwire ni uko impande zombi zasohoye amatangazo. Iyo tuvuze ngo zasohoye amatangazo, abantu bagiye bumva bati hari icyo uruhande rw'u Rwanda rwabivuzeho nyine, hari n'icyo uruhande rw'u Burundi nabo babivuzeho. Hari icyo impande zombi zabivuzeho. Ubwo tugiye gusuzuma rero ibikubiye muri izi nyandiko, tugiye kubisuzumira hamwe rwose, tugiye kuba twabirebera hamwe. Duhere ku nyandiko y'u Burundi kuko niyo yabanje ndetse ni nayo yareklamaga cyangwa se yavugaga kuri iki kibazo. Ni inyandiko rero yashyizwe ahabona tariki 24 z'ukwezi kwa 9 2025 na Repubulika y'u Burundi. Ndetse mu by'ukuri iyi nyandiko akaba ari inyandiko igira iti ku itariki 24 Nzeri 2025 muri komine ya Busoni, intara ya Butanyerera, umusirikare w'u Rwanda witwa Sergeant Sadiki Emmanuel akaba n'umushoferi yambutse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi anyuze mu nzira ibangikanye kuri nimero ku muhanda RN 14 douane Gisenyi Nemba, maze atabwa muri yombi n'abapolisi ba douane bavuzwe kuva
byavuzwe kuva ku isaha, bivuga ko ngo yari yamaze kurenga metero 700 aribwo yari amaze kwambuka nk'uko byavuzwe n'abapolisi. Uyu musirikare asobanura ko yabuze inzira yo gusubira mu nkomoko ye kuri kabureti iherereye hafi ya kampu Gako. Aba nyuma ngo yagerageje guhunga ariko iby'ubusa, kugeza ubu ari mu maboko ya polisi ya Kirundo ahakomeje iperereza kugira ngo bamenye ikibyihishe inyuma nk'uko birimo bigaragara ahangaha. Iyo ni inyandiko yashyizwe ahabona cyangwa se ku karubanda amaze gufatwa n'igipolisi cy'u Burundi cyo kuri douane. Noneho u Rwanda narwo rero nyuma gato rwasohoye irindi tangazo, itangazo rya RDF ryashyizwe hanze nanone tariki 24 z'ukwezi kwa 9. Ati umusirikare wa RDF bidasanzwe yafatiwe rero nyine nanone ku butaka bw'u Burundi. Ati uyu munsi ku itariki 24 Nzeri 2025, bino bikubiye muri iri tangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda, Sergeant Sadiki Emmanuel, umushoferi wa RDF, ati atabishaka yambutse umupaka wa Gisenyi Nemba yinjira mu Burundi maze atabwa muri yombi na polisi y'u Burundi. Ubu afungiye kuri station ya polisi ya Kirundo muri commune Busohoye, intara ya Butanyera. RDF iricuza kuri ikibazo cyabaje cyo kurenga ku mabwiriza agenga umupaka, kandi turafatanya na leta y'u Burundi ibikorwa binyuze mu buryo bwa diplomasi kugira ngo uyu musirikare agaruke mu rugo. Uzwe n'uruhande rw'u Rwanda bavuga ko baza gukorana n'inzego z'u Burundi mu kumvikana kugira ngo uyu musirikare agaruke, cyangwa se nyine habeho guhererekanya abasirikare. Nuko rero byifashe, nuko bimeze ijyanye n'umusirikare, ngira ngo niba twumvishe ibyo impande zombi ubuyobozi bw'impande zombi buvuga, ngira ngo ikibazo mwumvishe uko kimeze. Abibazaga ati se byabaye koko umusirikare yambutse kandi yafashwe. Ubu rero ategerejwe ibiganiro biza kubaho nyine kugira ngo harebwe ko yarekurwa. Ndabashimiye rero mwese mwari mudukurikiranye, ndabashimiye mwese mwari muri kumwe natwe cyangwa se mwari mubanye natwe muri iki gitondo. Ni igitondo cy'amakuru, ni igitondo cyuje umucyo, ndetse aho muri mwese nkomeza ngenda mbashimira umusanzu mugenda muduha ndetse n'uburyo kimutwitaho ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Naza kubabwira nti ciao hasta la vista.